kwethu ubaba kaBonolo wabulawa yilo mama kade-ke emnika isendwichi elinophoyizeni. Uthi uyejabula ukuthi ekugcineni ingane yakhe izokuthola kubulungiswa. Uthi uplastiki owugoqe isendwichi elabulala indodakazi yakhe ulibeke-ke emotweni yakhe unyaka wonke ngoba-ke behleze nakho ukuthi kumele-ke athole umuntu ozomhlolela lona ukuthi alinawo yini uphoyizeni. Uthi indodakazi yakhe-ke seyangcwatsha abamfaka-ke lo mama ohlelweni, kodwa-ke wasifaka yena ngenkani. Wathi ngeke ngakhulumi ngendodakazi kadadewabo. Yena-ke bavuma kwazise wayebathengele nenkomo ngomngcwabo. Wathi esekhuluma-ke watshela abantu ukuthi kunemidlinzo ekhona kwazise. Odokotela bathi-ke hhayi usishonele. Uthi uyisa emva kwa-10 days kwafika-ke abe-insurance bathi akasayine ngoba-ke ingane ibikhave ngo-3 million akhona-ke noma-ke akhona-ke enkantolo amaphepha alowo mshwayilense. Bacela ukuthi-ke bengayikhiphi leyo mali. Akuphenywe kuqala kwabe-ke sekumbe kuyisidumbu. Uthi-ke lo mama ubengahlali nabo, ubefika-ke ngokuvakasha athi-ke uwummeli, yikho-ke ephila impilo ephezulu. Lo mama-ke udume kakhulu noma-ke kwasabalala iy'ndaba zokuthi ey'nkundleni zokuxhumana wayekade ekhave amalungu-ke omndeni wakhe ney'hlobo, qede-ke ebabulale beseyoklema izimali wey'ngane zakwethu. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlangapha kwi-comment section. Mina sengiphuma kanje.